Shubor nag-shlem jong Nongsan Hima. Lampung 38 Meghalaya State Badminton Championship arajar arpulai. Layo ban PLIE PYRDA no mentakasi ka arterik ubenai nailar arajar arpulai. He indoor stadium Nongstan hagabau Deputy Commissioner ka West Khasi Hills u LSN Daik IAS ulalong ukongsan. Yakani Lampung na penyat yang dari West Khasi Hills District Badminton Association hakajinya trelang mak Meghalaya State Badminton Association. Shua ketika Lampung ni dak kai ki don komba shipau tali ki kenhon kentop ka wei ka club ni ki district maper jong ke jela kilawan mani shim mentang ki don komba arspa sau pusaungut ki no shim mentang ha ki kategori maper ba kentop henri pulai ngut ha yang ki kena kan thai ba chispa prapuwe ngut ki kena shenrang Hagani kasi PLIE PYRDA gani Lampung na lor ukongsan ladan nang ru ba Lakadors MPS Commandant 4th Battalion ba HK Thaba ADC West Khasi Hills hakajuk kapor kom chairman ka organizing committee ka DSO West Khasi Hills ka kong BCM kidkhot na ka MSBE kidkhot na ka WKHBDA bat kiwe ya ka bala penshit pensngan ru ya kani kasngi da ka jingruai Cũng ca chưa lá là ai có ca chỉ sinh ra là một ca cha tất cả khi từng khám phá cha tay cầm với lá gần và khôn ta ta chỉ chẳng kém xa tay sa và một khi The district has so many challenges, particularly when it comes to population. From the district admission and the other line of defense, we have opened all of those. But even then, I believe we will not get the facilities as we will have in Shillong or Tura. So I trust partly the players, the officials who operate the players, to kindly bear with the Association of